Oke teman-teman, ini suasana latihan guys di lapangan Asam Manis. Lah, cuk, kok masuk ke video kena palang? Ngale dim ke bay thumbnail mo. Benda tong magtan may show shooting. Yan ito. Kita juga ya. Second na yun. Yung talentado. Di ma. Mama to kang tunga ya. Nakala mulai hambog na yun. Pun na. Ada tali naman din sa ano ka. Kaki awat ay kaki wa. Nang ka. Di masabin mo. Mario Chola. Ganyan bisa dimbole. Kali ini trainan full teman-teman, full. Trainan full di lapangan Asam Manis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Doni Asa. Salam sampai buru, sampai mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.